Hi, my name's Hayley and I'm a partner in a business called Stride and Seek Mini Adventures. It's myself and two Slovene ladies called Katja and Tamara. I came to Slovenia to live a couple of years ago. Loved the old towns and the architecture and wanted to develop a way of people exploring these lovely towns in a fun and unique way. Our concept is a map which our explorers use to discover a city or a town in Slovenia. Now, the map has special places marked on it where they can go and look and find a clue and solve it. The map has a story to it, so our adventurers are set on a mission, and quite often the story is linked to a local myth or legend related to the town or place. We have a cotton recyclable bag which is got our own graphics on it. The map itself, there's a hand-drawn map for explorers to use. We also feature badges with special characters. Moje ime je Katja, sem še ena izmed družabnic v podjetju Stride and Seek. Smo večjezični, to pomeni, da imamo vsako našo pustolovščino v angleškem jeziku. Potem, kar se pa tiče prednosti samih zemljevidov v smislu področja, ki ga pokrivamo, je primerno za turizem, je primerno tako za šole, je primerno za vsakega obiskovalca, ki pride v kraj. In sicer spoznavajo kraj na en malo drugačen način. To pomeni, da so potopljeni v okolje, iščejo kulturološke znamenitosti, zgodovinske znamenitosti in nasploh vse podrobnosti, kar se tiče samega mesta. Do sedaj smo izdelali več zemljevidov, in sicer za večino slovenskih krajev, se pravi Mursko Soboto, Celje, Maribor, Ljubljano, Bled, Piran, Kranj, Škofjo Loko in tudi za tuja mesta, kar pomeni recimo dotično Graz, Bad Radkersburg, potem Budimpešto in Varaždin. Se pa sigurno, ker naša kreativa ne pozna meja, se razširjamo še po drugih krajih v Evropi. Ko držijo naše pustolovce zemljevide v rokah, grejo okrog, grejo v bistvu na dogodivščino oziroma imajo to lepo izkušnjo, da kraj spoznajo na malo drugačen način. Gremo na pustolovščino! Okay, let's go! Počakajte me, jaz grem z vama.